سوال لوگ پنس پنس کارس مز آور پنس پنس زینس اندر آور پنس پنس مینس اندر آور پنس پنس دنیاس بناونس مز آور اس کیا دشی یمن مجالسن ہند اہتمام کرن وجہ کیا چھو دراصل اس سارنی ہز کوشش اس گژھِ آخرت گر گژھُن آباد دنیاہس تو آخرت سل کمپیردن کرو امام مسلمن کتاب الزہدس مز اونمت یہ ہر دل عزیز عالم یہ اخ پن تاریخ یم پنس جوانی ہندس پیریڈس اندر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ونکس تہ الحمدللہ معیناز تو تم سات جوانی ہندس پیریڈس اندر سن عالم دین سٹھا زیادہ قوت اندر رفتار اندر گفتار اندر پنس منزل مقصودس کن روا تو دعوا اللہ تعالیٰ کرن یہند خدمات تی پنہ دربار قبول تہذ خدمات تی کرن اللہ تعالیٰ پنہ دربار قبول یہند زبان آستوئی واریہن مواقعہن پیٹھ یم چیز سماعت فرمائمت البت اس پاو یاد اچھا ون وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین مسلمانو تو کریو اکس اخ یاد دہانی کرنی چھ مومنس فائدہ واتناون یہ مجلس شام چی اکسی کرن اش یاد پاون اس مچ مس گمت اس مچ مغن گمت اس مچ آور گمت تک چیزس کن یت چیزس کن اشارہ کرخ حلوۃ خضرہ یہ میوٹ یہ اٹریکٹیو پرکشش یہ کھینچن پانس کن برابر توتام یوتام جسمس تو روحس شروعن پانوین رابطہ مگر دانا کورک سوی بیان یس برونٹھی آس تمہ زندگی خاطر پریپریشن کرن تیاری کرن یت زندگی عبدالآباد زندگی کرخ بیان یت زندگی زیف تہ کرخ بیان میٹھ تہ کرخ بیان کریف تہ کرخ بیان گوبر تھاون یاد پہلک گیور مسلمان تھاون یاد زیٹھ کتش مسلم کتاب الزہد فرموک سمندر اندر اخ شخص پنن انگج بڑراون اور یہ انگج واپس کھالن ات انگج کوتا آب لار اگر چانہ تو میانہ عقل تی سوال کرن شاید دت سی جواب بت جواب نہ کے برابر سمندر کس آبس گئی کمی یہ انگج ڈبونس ست بڑراونس فرموک یس انگج سرہ گو یس انگج آب لاڑو یہ گو دنیا یس یہ سمندر رود باقی یہ گو آخرت اللہ اکبر اللہ اکبر ون کس دانا یس انگج آب لاڑنس برابر زندگی روز پت کن دانا سہ یس یت سمندر ہوس زندگی خاطرہ پنن پریپریشن کر پنن تیاری کر